ይሄ ፎቶ እዚህ ላይ የምታዩት ከሆነ ጊታር ይዟል ይሄ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይህን ጊታር የሰበረበት ቀን እና ሽጉጥ የተኮሰበት ቀን ነበር። አንድ ቀን ነው ይሄ የተፈጠረው። የዛን ቀን እኔ ነበርኩ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከዛም ጠዋት አንዱ አለም ያው ሌሊት አምሽቶ ነው የሚመጣው። በቃ ጠዋት ይነጋ አካባቢ ሲል ነው የሚመጣው ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ምናምን እና ሁሌ የዛን ሰዓት ጭቅጭቅ አለ በአንዱ አለምና በቀናኒ በኩል ሁሌ በዛ ሰዓት ጭቅጭቅ አለ። ሁሌ ይቀያየራል። በቃ ጠዋት ይነጋ አካባቢ ሲል ሲመጣ ሁሌ ተቀያይሮ ነው የሚመጣው። ከዛ የዛን ቀን ተኝቼ ነበረ። እኔ 1 ሰዓት አካባቢ ይሆናል ተኝቼ ነበረ። እኔ ገስትሩም ነበር የተኛሁት። ከዛን ቀናኒ ሮጣ ገባች። እኔ ያሉበት ክላስ ማለት ነው። ከዛን በሩ ስዘጋ የዛን ጊዜ ተነሳሁ። ከዛ ምንድነው ናቸው ጊዜ እንትኑን ይሄ ጊታር ሙሉ ሲሰብረው ነበር የዛን ቀን ኮሪደሩ ላይ። ከዛን ምንድነው ናቸው ጊዜ ተነሳ አንተ ለማጋት ሄዳለ ምናምን ነገር አለችኝ። ከዛን ምን ተፈጥሮ ነው ምናምን ስላት ጊዜ ከዛን ሽጉጥ አቀባበላ አንዷ በሩ ጋ ቆሞ ማለት ነው። ከዛን እኔ ላናገረው ናቸው ጊዜ ከዛ አይሆንም የሚመታል ምናምን ብላ እሷ አይተኩስም አንተ ተረጋጋ እኔ ያናግረዋለሁ እንዳትገባ በመሀል ብላ በሩን ከፍታ ወጣች። ከዛን ሽጉጡን ፊቷ ላይ ደቀነባት። ከዛን የሆነ ፎቶ አሳያት። ይህ ፎቶ አንቺ ነሽ አላት። እሷን ያደለውም አለች። ከዛን እህቱን አሳያት። መጽሐፍ ቅዱስ ይዛ በጣም አለችለት። እኔ ያደለውም እናቴ ትሙት ምናምን ብላ አለችለት ቀነኒ። ከዛን አንቺ ነሽ ምናምን አላት። ከዛን ወደ እንትና ዞረ ሚጣ ጠይቃት። ሚጣ እሷ አለች ምን ሆነ አንዷ ማለች። ከዛ እኔን ጠይቀኝ እሷ አለች ስለ ጊዜ ከእሷ ላይ ይዞ የነበረውን ሽጉጥ ወደ ሸተሩ ዞሮ ሸተሩ ላይ ተኮሰዋለ። እሱም ፎቶ ላደርግላችሁ ይችላለሁ። አሁን ምናልባት ላገኙ ይችላሉ። ካገኙት ግን አስቀምጥላችኋለሁ። ይህ ፎቶ ማለት አንዱዓለም ጎሳ በኢሬቻ ኮንሰርት ላስት ታይም ያደረገው ከዛ በኋላ ከተመለሰ በኋላ በሆነ ብር ምክንያት ከሌላ ሰው ጋር ተጋይቶ በሱ ሰበብ እሷ ሊደበድባት። ይህ ጸጉሯን ማመሳሰል ትችላላችሁ። የዛን ጊዜ የነበረ ፎቶ አለ። ሌላ ጃንዋሪ 27 2025 ይህ ፎቶ አለ። ይሄ ደግሞ ከመሞታ 1 ወር ከ15 ቀን ወይ 1 ወር ከምናምን ነው የሚሆን። ጃንዋሪ 27 ማለት እሷ ማርች 11 አካባቢ ነው። ስለዚህ በጣም 1 ወር ከ15 ቀን ማለት ይቻላል። የዚህን ቀንም እኔ እዛ ቤት ነው። Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesitu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Viidiyoo kana isheen laayik gochuu hin dagatinaadha. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma beekamu aartistii Andu'aalem Gosaa ajjechaa Qananii Addunyaa atiin wal qabate torbee kana ajandaa jabaatu jira. Innis aartistii Andu'aalem Gosaa sababa Qananiin ittiin of ajjeefte sababa tokko dubbateeti kan jiru. Egaa sababa sanii wal qabatee kaleessaa obboleessi Qananii kan Qananii bira aartistii Andu'aalem Gosaa fi Qananii wajjin mana tokko keessa jiraatu maali akka isaan irra turan guyyaa kamtu taateewwan kun suurawwan adda addaatiin kan poosti godhamee jiru. Suurawwan sun guyyaawwan kam taateewwan kun ta'ame kan jedhu akkasumas immoo jechuun mana yaalaa maaliif deemte kan jedhu hundasaa tokkoon ifa godheeti kan jiru. Egaa dhugaan hin cittu malee hin qallatti malee hin cittu akkuma Oromoon jedhu san dhugaa ishee Waaqayyo haa baasu. Innis yoo dhugaa qabaate dhugaa isaatis haa baasu jechuun barbaadani. Egaa akka sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha Andu'aalem wantoonni inni haasayetu jira. Wantoota inni haasaye san keessaa oolmaa guyyaa akkamitti oolte irratti waliin amannu jennee xiqqoo lola xiqqootu jira. Achirraan na biraa kaatee deemte. Yeroo na biraa kaatee deemtee daqiiqaa muraasa na jalaa turtuun anis ka'ee kifiloota keessa barbaaduu eegalee. Yeroon kifiloota hedduu keessa banee ilaalu kifiloonni hunduu cufaadha. Kichiniin qulfii ta'uudhaan iddoo kafanatti miiccinu bakka maashinii jiru teessee laargoo dhugaa jirti jedhe. Laargoo dhugaa jirti maaliif tana duraa waadaa waan akkasii irra wadhu jettee ajjechaa yaalii ajjechaa kana yeroo baay'ee ofirratti taasifti. Garuu yaalii ajjechaa kana hin godhu jettee waadaa naa galtee turte. Maaliif ammas yaalii ajjechaa ofirratti gootaa jedhee itti dubbadhee biraa ol deebi'ee jedhe. Biraa sun kana jechaan jiru sitti bal'attu jettee kaattee fooqirraa gad of darbitee jedhe. Asirratti gaa maaliif
namni kun aaritti laargoo dhugaa jira. Laargoo sun asiidota baay'ee of keessaa qaba. Laargoon nan dhugamu miti. Fakkeenyaaf kafanaatiin miiccamu isa saniifuu wal'aansi godhamuu qaba malee biraa deemuu hin qabu. Gara tokkoon jechoota indaalam fayyadamu irraa wanti tokko dhugaa wayii jira. Dhugaa sankaa rabbi haa baasu. Mee jechoota inni fayyadamu laalati isin immoo yoo koomentii jalatti murteessaa. Dhugaan immoo ilma waaqaati. Ani kan maafin jaarsa erge. Gaanaaf kannoon hariiroo jaalalaa baay'ee gaarii qabna turre. Garuu dipireeshinii ni qabdi turte kannoon. Dipireeshinii isiin qabdu tarii mana keessa oolurraa maddaa'ee jedhee waan yaadee fi hojii CRBTs hojii intarteementis banee tanan itti kenni akka waliin hojjennuuf jechuudha. Ergasii ni dhaabbata jedhee yaadeen ture. Garuu itti fufiinsaan irra deddeebii yaalii of ajjechaa hagootu kan itti fufiinsaan erga waan sana godhee itti kennee booddeellee itti fuuftee jechuudha. Erga itti fuuftee booddee wanti kun humna kootii olii jedhee waan yaadee fi akka rakkinni tokko mudatee abbaatti bilbilsiisee jechuudha. Abbaatti bilbilsiiseeti kanatu na mudatee kanarra akka dhiyaan jiraachuu dadhabee jettee abbaatti haasoftee jechuudha. Achaan irraa fuudhee abbaa akka cinqamtanii fi mitii garuu guyyaa gara guyyaatti uqqachaatti wanni kun furamuu qabaa yaada jedhu kaasee lammaallee waamee dubbiseen jira. Waan kana irraa furaa pliis lammaa jedhee tanan akka maalitti ol gaati waan kana irraa furaa jedhee lammaatti illee haasa'een jira. Ergasii deebii namni kennes waan sana irratti illee namni haasa'es wal arges hin jiru. Waa'ee mashiillee namni natti kaasellee hin jiru. Liiban immoo argee jira. Al tokko kophaa oolchee obboleessi jechuudha. Obboleessi kannoo al tokko immoo ana wajjin oolchine. Kan nama oolchu waaqa. Garuu immoo utuu waa argitu hin callistu. So yaalii of ajjeesuu yeroo adda addaa hinuma gooti. Guyyaa sarmatu eebbata. Wanti kun natti galees walumaan oolle. Hospitaalas waliin deemnee turree qorannoo daa'ima gochuuf bakka suuraa lidati ishii kanatti kaatu guyyaa dhaloota ishii kana kabajuuf itti kaatu sana sanumatu geesse. Achi yoo baatu naa bilbili jedhee tanan ijoollee argachuuf deeme ani jechuudha. Yeroodhaan hangalanaan jettee turte akkasitti naan gargar baatee jechuudha. So galgala immoo nagahuma turree jaalalaa fi yeroo gaarii dabarsaa turree obboleessattuu bilbilaa turte achi dingatuma bakka waa'ee oolmaa hoonani gaafadhu rakkina na amanuu qabdaa jetteetu bakka ceesumuu na biraa kaatee deemtee jechuudha. Hooxinnoo turtu na jalaa shakkeetuman ka'ee deeme kilaasota kaawwan keessa hin jirtu achi hoonchee godhu kichinii wantoota qulfiidha cufaadha. Abaaboo wayiitu jira achirra dhaabbadhee ilaallaan maashinii uffatatti miicinu cinaa teessee akkasitti isa irratti hirkattee jookiidhaan saamunaa laargoo dhugaa turte. So maali kannoo jedhee kanan utaalee achirraan galee kana dura waadaa naa galtee turte waan akkasii hin godhu irra deebi'ee hin godhu jettee maatii fuuldurattis obboleessi kiyyaas akka gorsu itti himee jira. Hiriyyattiin isiis akka gorsitu itti himee jira. Waadaa yeroo adda addaatti naa galtee jirti garuu bakka waadaa san waan naan eegnee fi yeroo sanaanis nama bakka jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Irra deddeebii kana goota waan ta'eef jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Maatii boru waamee gargar baanaan jedhee amma ijoolleen kanan biraa deemee jechuudha. Jookeechirra kaa'ee kichinirra kaa'ee so ani barrii banuuf oon ani deemee barrii bira ga'u akkasii siyaa ballattu jettee fiigdee achirraan utaalte. Ani bira ga'uullee hin dandeenye iyyuu qofa hin danda'e nan iyyee ijoolleen hin kaatee jechuudha. Wanti jiru wanti uumame kana ani kannoo koo humaa nan goonanii sababii itti miidhu tokko. ይሄ ደግሞ የመጀመሪያው የደበደባት ማለት ድብደባ አንዱ አረንጎሳ ያደረገባት ቀን ላይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የቪዲዮ ለቅቄው ነበረ። የምታስታውሱ ከሆነ እዚህ አይኗ ጋር እንትን ያለው በጣም እንትን ብሎ የነበሩ በልዞ የነበሩ ፎቶዎች ለማስቀምጠው ታዩታላችሁ። እዛ ላይ የነበሩ ነው የመጀመሪያው እሱ አለ። ኢቨን ከሳምንታት በኋላ ራሱ ሪከቨር አግታ ምናምን የሚያሳዩ እንትኖች አሉ። ሁሉም ከጋላሪያው ላይ ያገኘሁት ስቲል አለ።
ከዛ በኋላ ደግሞ የእንትኑ አለ የኦክቶበር 14 2023 የእጇን ሰብራ የታሸጋለችው ይህም ከስልኳ ላይ ነው ያለው። ከዛን ፌብሩዋሪ 29 2024 ይሄ ፎቶ እዚህ ላይ የምታዩት ከሆነ ጊታር ይዟል ይሄ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይህን ጊታር የሰበረበት ቀን እና ሽጉጥ የተኮሰበት ቀን ነበር። አንድ ቀን ነው ይሄ የተፈጠረው። የዛን ቀን እኔ ነበርኩኝ ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከዛም ጠዋት አንዷለም ያው ሌሊት አምሽቶ ነው የሚመጣው። በቃ ጠዋት ሊነጋ አካባቢ ሲል ነው የሚመጣው ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ምናምን እና ሁሌ የዛን ሰዓት ጭቅጭቅ አለ በአንዷለም እና በቀናኒ በኩል ሁሌ በዛ ሰዓት ጭቅጭቅ አለ። ሁሌ ይቀያየራል። በቃ ጠዋት ሊነጋ አካባቢ ሲመጣ ሁሌ ተቀያይሮ ነው የሚመጣው። ከዛን የዛን ቀን ተኝቼ ነበረ። እኔ 1 ሰዓት አካባቢ ይሆናል ተኝቼ ነበረ። እኔ ገስት ሩም ነበር የተኛሁት። ከዛን ቀናኒ ሮጣ ገባች እኔ ያለሁበት ክላስ ማለት ነው። ከዛን በሩ ስዘጋ የዛን ጊዜ ተነሳሁኝ። ከዛን ምንድነው አስለ ጊዜ እንትኑን ይሄ ጊታሩን ወርውሮ ሲሰብረው ነበር የዛን ቀን እንትን ኮሪደሩ ላይ። ከዛን ምንድነው ሆናሱ ጊዜ ተነሳ አንተ ለማጋ ትሄዳለህ ምናምን ነገር አለችኝ። ከዛን ምን ተፈጥሮ ነው ምናምን ስላት ጊዜ ከዛን ሽጉጥ አቀባበለ አንዷለም በሩ ጋር ቆሞ ማለት ነው። ከዛን እኔ ላናገረው ሆናሱ ጊዜ ከዛን አይሆንም የሚመታሃል ምናምን ብላ እሷ የተኩስም አንተ ተረጋጋ እኔ ያናግረዋለሁ እንዳትገባ በመሀል ብላ በሩን ከፍታ ወጣች። ከዛን ሽጉጡን ፊቷ ላይ ደቀነባት። ከዛን የሆነ ፎቶ አሳያት። ይህ ፎቶ አንቺ ነሽ አላት። እሷን አይደለሁም አለች። ከዛን እህቱን አሳያት። መጽሐፍ ቅዱስ ይዛ በጣም ማለችለት። እኔ አይደለሁም እናቴ ትሙት ምናምን ብላ ማለችለት ቀነኒ። ከዛን አንቺ ነሽ ምናምን አላት። ከዛን ወደ እንትና ዞረ ሚጣን ጠይቃት። ኧረ እሷ አይደለችም ምን ሆነ አንዷለም አለችው። ከዛ እኔን ጠይቀኝ እሷ አይደለችም ስለ ጊዜ ከእሷ ላይ ይዞ የነበረውን ሽጉጥ ወደ ሸተሩ አዙሮ ሸተሩ ላይ ተኮሰዋል። እሱንም ፎቶ ላደርግላችሁ እችላለሁ። አሁን ምናልባት ላላገኘሁ እችላለሁ። ካገኘሁት ግን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ቀጥሎ እያንዳንዱ ነው ማሳያችሁ። ከዛን ይሄኛው ፎቶ አለ። ይሄ ፎቶ ማለት አንዷለም ጎሳ በኢሬቻ ኮንሰርት ላስት ታይም ያደረገው ከዛ በኋላ ከተመለሰ በኋላ በሆነ ብር ምክንያት ከሌላ ሰው ጋር ተጋይቶ በሱ ሰበብ እሷን ሊደበድባት። ይህ ጸጉሯን ማመሳሰል ትችላላችሁ። የዛን ጊዜ የነበረ ፎቶ አለ። ሌላ ጃንዋሪ 27 2025 ይህ ፎቶ አለ። ይሄ ደግሞ ከመሞታ 1 ወር ከ15 ቀን ወይ 1 ወር ከምናምን ነው የሚሆን። ጃንዋሪ 27 ማለት እሷ ማርች 11 አካባቢ ነው። ስለዚህ በጣም 1 ወር ከ15 ቀን ማለት ይቻላል። የዚህን ቀንም እኔ እዛ ቤት ነበርኩ። የመጀመሪያው የደበደባት ማለት ድብደባ አንዷለም ጎሳ ያደረገባት ቀን ላይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የቪዲዮ ለቅቄው ነበረ የምታስታውሱ